Miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu anapaswa kuyalinda ni moyo wako, ni akili yako, ni fahamu zako. Wakati mwingine tunakumbana na changamoto nyingi zisababishwazo na marafiki zetu, ndugu zetu na jamaa, mwenzi wako, watoto, na hata wakati mwingine kukosa amani na furaha. Kama kuna jambo ambalo linalinda akili ya mwanadamu na kukupatia amani ni kusamehe. Ni kweli ya kwamba tunakwazwa, tunachukizwa na watu, lakini msamaha ni dawa ya mambo yote. Mara nyingi wanaotukosea wanaweza wasije kwetu kuomba msamaha, na hata hivyo wao huwa hawaumii, lakini wewe unayekosewa unaweza ukaumia sana, na ukiruhusu maumivu hayo unaweza kusababisha msongo na matatizo moyoni mwako. Ujumbe wangu leo ni huu: samehe, samehe. Ni kweli umekosewa, samehe. Hatusamehi kwa sababu amekuja kutuomba msamaha, bali tunasamehe ili kulinda amani ya moyo na furaha moyoni. Sikiliza maneno haya. Hatusamehewi kwa sababu tunasamehe, bali kadiri tunavyosamehe. Msingi wa msamaha wote unapatikana katika upendo wa Mungu tusiostahili. Lakini kwa mtazamo wetu kwa wengine, tunaonesha kama tunaufanya upendo huo kuwa wetu wenyewe. Class Object Lesson, ukurasa 250 na ule ukurasa 251. Mpendwa, samehe, samehe. Bila kujali wamekuja kuomba msamaha au hawajaja. Samehe ili kulinda amani ya moyo wako na kudumisha uhusiano wako na Mungu. Samehe. Yesu mwenyewe akiwa pale msalabani aliomba, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanalolitenda, hawajui wanachokifanya. Katika King James Version. Samehe. Ikiwa unahitaji amani ya moyo wako, samehe nawe utakuwa huru. Mungu akubariki.